Muyumbe wa muingia yolo engineer Paul Nzengoni wa takana ngwata ni onzao ya kioteti ila yukite na ikwithwa yungamiwa ni mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ithiwa na timu imwando muye na ateti akomau evo Dr. Fred Matiang'i na Siama Mbingi ndumu ila sikwithwa ilometie kula malembe tane kautane kana kuikithia musumbi Dr. William Ruto ndako na kura onaimwa masembane mausumbi wandhi utetini uukite wa usumbi ngilime ngule na muonza Nzengwe weta na uo mwanya wa Raila Odinga ngwata nione iwe wabo ati ononginya eyumbania kukwata mbau Kalonzo Musyoka kukita kibela cha usumbe onyubanini ukite wa usumbe Benjamin Mwaka no kutweleza Engineer Paul Nzengwe na mwikio na isiotetu olona iminisa muviano sisi wandhini silikani ni bitu ya Jubilee Dr. Fred Okengo Matiang'i sielekele nyumbani ya ngwata ni mwenene ila yukite na ile kuweta vamwisi ya Mambingi kivo cha Wiper ulalumililia mutongo imulumu wa kuungamia ngwatano hii ose usumbi na mutongo wa chamaki cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Tuna kiama kia Jubilee kila kia Kioni, tuna chama kia cha DAP kia Wamalwa, tuna mpaka KANU na ziama ingi mbingi ni kuka nondo na netuwezi kana tukakwatiania na andwingana anatabea na tuko expect tukwatiania na mo anota Matiang'i mu Kenya wonze politician ula ukwevu wa pinche la ibo katika Kenya ninezi medho mwanzo mafokazi ya balaba His Excellency Mheshimiwa Kalonzo kutwe nawe kwatyo kana by mwisho wa mwako Siama Mbingi oketha chuki on board na we are almost 100% kana Mheshimiwa Kalonzo no kuthika flag bearer wazemba kutingana na experience yake kulingana na miaka la wanywa miaka miongo na kumaila wanywa ya mbeta mumbunge ena experience ya kutosha na no way alternative ile tele Zengu nwaweta kiyo cha mwenendi vamwena utongo imuthuku wa usumbi wao yuni itwe nene ilasi ya maisio ndesi enda nendi meitumia kumwetanga President Ruto kuma kivilani kwisila ngwata nyo indu muhile kusevwa njia ya usinda no lazima siama tofauti kaungana nikaneka Soviet coalition tonweki ya makimwe kitonya kusucceed kuzikosa kivila kikioka tuivangita kukwati ya niana siama ile ingi ilasi kwenda kubetanga Ruto nondwa corruption ila inzino kumeza kula na inji momitwe baikindu kiende sindu zionze ndi cia collapse na mbeza cia tiwe moko ne mandwa nini andu ala meba kwina na Ruto muyumbe wa mwingi ayule weta mwana wa Raila ngwatano ni impya wiovo ateo kwa wikithio akakwata mbao Kalonzo Musyoka savali ni yake akeli ya kukitia usumbe mundu monta Raila ndi tunamanyekana we akita ututhosia na etwa mo support ye tuna mo support mara atatu na zuwe endie kwete kwela kia yu ona abaloka ona azyoka ite twekwenda kukwatiana na mundu tozo unless tukwatiana nake as support party leader yitu ta candidate wa president 2027 wakanya President William Ruto Olivio ni esili ya kungea kura nvanini omwe na ukite ni kwithwa hakonywa kito utheini valoka sindo na mamilion makura system ela evo yu kutweka nsekwana na utuka nosindia ukazikana tana ukasinda hata tena kula na wazizi olondo wa Kenya mathatite ona rwizibe competition yeba kube muno unotonyo uthauka na kula lakini uketha otieto na kula milioni 5 weka kwata milioni 1 weza kuthauka na kula difference ya 5 million waroneka is no stories ya jaba vilingo wa mauvo kumava countini ya Ilovi nye nitawa Benjamin Mwaka.